Hello, hello. Mesadot Skincare channel at si Bay Kabu Katsu. Ole tuna hian in Tenzol Golf Course ka oma zain ka riak dona nighttime skincare ron ti ve mai ka dua chan sa kan mang venga nighttime skincare ka ron ti dona chuan hei an resort hi mo an resort hi a changtlung khop maya toothbrush le toothpaste alo om sa thapa hei alo om sa thapa chuan skincare ge mo ka king boka ki ma hianin hei skincare ka pai no hala ava travel skincare lo ve in tin mai the ma se ke chu ngai poi mo hi ka nga ngai poi mo nga hi chuan ken tam lo thei lo wa ma se ze na hian ka ron mang vek don lo wa a chen chen so ka ron mang go na kan phoranga hei hi eye cream ani ya chuan hei toner ani ya dot and kimi chuan hei dot and ki sika calming serum ani ya chuan hei foxtail ami ni ya chuan aba ki chu chhun lama man chi ni ya vitamin C le sunscreen ani ya ka perfect thei lo mai anga chuanin heta hianin chuanin heta hianin snail face wash le cleansing balm ta hianin ka di kana a package te ya tlema hei travel size to rin mo tiang khanin ka siama chuan ka ha ka dor ma sa don ni han no ma hian mai phi ma hian han no nge tu ni ya anti na ro khop me ai pek that thap me box siamo he toothbrush ka pa hiya oma ha kan lo no tang ha no hi poi mo ni dang ha Tenzol hi nuam ka ti topa kan ti lo ka nge amun le he a khom dan te hi nuam ka ti topa chu chu ka soi lang ve du shim shima ka voi ni ron kalna ni ta anuam ani anuam top chuanin enge hei wash basin ate mai kan phia ti ro khatianga khanin tiang lai bol vel kha mai phi pangana hu du ni te ro ke mani po kan ti per na sa china chu wang chuan tian face to well mo to well te kha ta han kan da tian kan khepanga chuan a khu tok tur valentian ta kan da do ni chuanin kha khanin a hu na sa tur te tia ke mari ko ron kai tur mai ba ka chhuat ta far tur te po kha enge avenga kha khanin a cha me chang kai me chu ti dang ka lo la sia lo ta kin mo kan lo boi ruk pal ta khan kan sei ve sim sim ani ole tuna chuanin skincare ka chan don to kan lu shen te bok hi ka pai le a he alora ina alora bai mo no mi na min siam sakhania ka ming chuan na mo he ka ngai na topa ka keng re olang ngoya chuanin first cleanse double cleanse la shilo ka nom china tuna hianin charcoal cleansing balm RBD mami ka diken na ta han ka da china hey zinna pai khoplet man khoplet tur khamo chuanin cleansing balm man da shilo ke kha ka nom china uluk dewin lo enula lo thiam to ro tian aba ma kha kala chua ka tian ka kuta ka da chon tian kan nuai tui do ni mo kan nuai enge kan nuai mum do ni chu he ka kuta ara ta ve ka chon ka maya ka hoi ta maya pon nuai thei thawa ma se kuta hian ti sel hi kuta lo ti sel hi poi shan lo we kan ti nge maya kan loi rol to chon noi rei vak po ngai chuang lawa ti hian tuilum pep pep ta hena oma tuilum pep pep pin ka kut ka ti hunga chon ka emulsify la shelo khan lo en ro emulsify dan dian tuin ka ti hua dian ka emulsify ni hey alon wang hi mo hey emulsification and there emulsify te he hianin kan sunscreen te me chetan phe chon makeup te kha atirala enge atifaya waterproof makeup te thengin atifaya tin kan maya kan natural oils ni silo ke mania
mai mum extra ang te kha ti fire chuanin vut te mai ko te kha ti fire tha em bokani mani he cái mani natural oils la bo si lo khan mo chuan ka du to ka ka phi fire na ti khan first cleanse na chu ka zo ta dera tuna face washing ka mai ka phi non le nga lo na ni snail face wash hi skin ethics 86 in a miron gift ania aman po hi to lo re ul to ka man nuam sia snail page cho cha kan ti to khat ro anti aging ten nia skin barrier an ti chaka tin mai bol tan te mai sel bol an hu sel tan ten cha em boka hei man nuam ka tia ka mang de ora na ka zina te po hen ka pai na sa minute khat vel nuai to ka mai hi mai phi pa ngai a chon bo nuai na lo tu lo nia tian hei kan kut mol hian tian nuai wa wa lo tu ne kan kut pha hian nuai zo pro ne kan mai hi mo tian kan chal te po kan nuai zel langa tian mai tak hi chu tia kan kut pha hian nuai sham tu ro ni hei a kom ka song song he a ta rang lai te kha chu thei vek chuang lo ta ma se kan mai hi enge i kan me la chuan kan mai ti lai area hi alo no big chin alo sensitive big chin tin alang sa lai be ni boka mai bol kan ni chuan ti lai hi kan lo care do ber thina te ro mai kan ti hian ti lai hi kan soi na hi lo ni do ber sel boka di kha chuan ka phi fai le thei to ni di kha chuan ka phi zo ta hey ka kora a hu lo shim ka kora hu ron kai lo shim ka dul vel mo ka om thla vel ate po ti yan ka la chawanga a hu lo lam bang khatian ka thlepanga ti khan shuknan ka mang le thei dera ma se ka mai tak chu ka shudon lawa shuk ngai em po ka ti shan pa lawa chan chu skin care ka chon le hal do na wangin ole de ka chu skin care ka chon thei ta ka mai la nong ala hu de chep chepa ma se i toner ka mang do ni hei do den ki sika coming toner ni ya Instagram la ma chong ka review to a in lo en do chuan en thei to ni tiang ku ta hian an hnoi ve ha zel theya kan skin care hi wa toner atang hian han hnoi ve ha zel mai la ku te po hi no du nia toner hi ka layer non don ni voi hi tal atira hian mo chuan ala hnong lai hian hyaluronic acid serum ka mang dona hi foxtail ami nia keep calm daily hydrating serum ania foxtail hi cha ka ti re ol ya watin an ingredients hi safe lom no to ka he po hi fragrance som lawa essential oil som lawa alcohol om lawa mo ka tia zong zong a khan safe watin ingredients hi atam em lo boka man an nuam mani deuh top mai hyaluronic acid zo hianin toner ka layer le dona chan chu hyaluronic chuanin tui hnong amamo tui hu te amamo tama tin a fom hnem thei boka mo chuwang chuan hei hianin extra hydration a pe dona ni ka vuna khan mai ro tan phi chon changkai to batin I mai mum si dehydrated skin po om theya khang tan po khan toner lightweight de lo mang theya hyaluronic acid hi mangula mai ti mom chuang lawa chu chuanin in dehydrated skin kha en cold chavel to kani in vulina tu ta cham kha alo la lut ve ni chu ko ta ka hnoi le chuanin tu na hianin do den ki ami tho niacinamide serum ka mang le do na he hi ni ya ta hianin alpha arbutin te tranexamic acid te oma mai duk dam doi chi de hil kha ma se niacinamide 10% ni thunga chu wang chuan enge dry skin tan te sensitive tan te le beginner tan chuan
asang ve do shet chu ka 10% hi chu mo nai sin mai da po hianin 5% chu apoi lawa to ana apoi lo ni lo 5% sin na changa start hi ahim zo ka ni ma se 10% po mang thei chu kan dom tho beginner a po hian chu mang chon vun hi chu enge kan ngai tur le ngai lo tur te a shiat lok vek big lawa ten ke ni lo sui chiam mai la ki mani na kan experience hel hi ngai chu chu enge apoi mo na ni ve ni kan try out tam ve te khamo ti khan tlem ka hak ro de dona chu mi chun chon eye cream ti la he ice ram sok mania ordinary caffeine solution mo coffee omna eye cream ani hei hi dark circles ta na cha ka ti lu to ka midat noi so tok le kha lak chwa mai tur ania chuan tian I na lo te in kan mita kan nuai na kan hoi na kan massage pa be bok ani chumo tian kan hoi ko lang hian hoi vek theo eye cream chu he te lai te po hian ka mai ro de hlek to toner ka mang le nga chum so moisturizer ka mang don ni ti han ka mai hu line moisturizer ka mang don na dot and key ceramide cream ka manga mana nuam na to khai hi ka ngai na to pa I hey thick mel de hian a oma cream type ania I ma se a thick over mi alawa mana nuam na to ka chu ka du na em ania in muang hian he agal ngal de uzung zung amo ama hi ola ti han ka night time skin care routine chu ka zo ta a zingla ma te po morning skin care te po kan ti man chon ti kan tumanga ka chene mi lo khel sawa in zawai chu ngalom thu ka soya Hello, good morning. Tuna chuanin morning skincare routine ka ron ti dona. Ka hmai kala phi lawa, ni ka hmai ka phi nga chuan snail cleanser thoka ka hmang dona chuan ka hmai phi lai ka ron ti lang lo mai nga chu mi zo chuan skincare kan chan don nia o. Hmai ka phi zo. Ta chi ati khan ka skincare ka chan nga toner ka hmang le nga. Chuna net tensol borok hi alo vot over to lawa ti mayang he I aizol la mai chuan alo lum deuh hlek to chu wang chuan ka ti heavy vak don lawa ka pe chi alo ku ta hoi chel tur kan ti kha ti kha hyaluronic acid ka chun zom nga langa foxtail thoka ka hmang dona chuan niacinamide serum ka hmang le nga niacinamide thik chu ka du na chan chu kholuma nga thei chuan oil se control tha ka ti ve ke ma chuan in ke ma big chuan mo chuan a doctor tlem ka hak ro dewanga Vitsi ka hmang dona ka vitsi man tu kan sei le lo nga foxtail hey hi cream type ania a lightweight lu tuka chuwa voinia hen moisturizer ka hmang to don lo hey hi cream type thoni wangin cream base thoni wangin hey ka hmang dona hey dry skin tan khan enge moisturizer man belangai thong dry skin tan chuan tin combination tan po vun ro chi tan chuan oily skin tan chuan angai kher lo mai theya alai jo lu tu ka lo en ru o he tian kan noi nge tuna khan 3 pumps vel ka hmang ani a tok khop mai ngong le mai tan chon mo he lam dan chu nia ke min ti lang go ve a ban lawa
amom heavy lawa amom em shan lo cream type ania ma se chunga moisturizer man nun le thei tho o ka mang non ji a ke po ma se tensol hi bol rock avot lem lawa alum over chuang lo ma se lum deuh to a chuwang chuan moisturizer ka mang non to lo mai don ha chungin eye cream eye serum ka mang lenga so sunscreen kan hnui mai lip balm ka lo hnui hei dot en ki nia SPF 13 nia watermelon lip gloss nia klemin ronga nei ve o ronga pe ve in lo en don nia ron sen chak pe hei kan hnui nim do le ka rong in share hei nan ka tia lip gloss ni bok rong nei bok chu ta SPF 30 la ni bok I chuna chon man nge nge chi tin strawberry te adang te pon nei a rong dang dang indu chuan lo le don ya sen do le kan hi ho poi lo ti mai anga ti ka chuan sunscreen ka mang thei ta a sunscreen hi pan hi ka kana wang hian a texture hi she ve shim shim mula ka tia ka duwa chuwang chuan sunscreen pan hi ka ron hmang kop don ni khoi pakhat kha Korean le Indian ka ron hmang dona I hei hi Indian nia dot en ki nia hei hi vitamin C SPF vitamin C sunscreen nia SPF 50 PA3+ nia chuan pakati pure block apiu ho siam kha nia hei SPF 50 PA4+ ani thung ani hei hi hybrid sunscreen nia hei hybrid sunscreen tho nia chuanin hei manan nuam tuka I oily skin phei chuan in du dona kan tinga lange chan chu a hi bral chu chu amom si lawa a lightweight lu tuka chuan hei ro chu tlemin white cast nei ve deu pheka atir lama hian ma se ein blending chung chu chuanin chetein amom ve deu hlek ka tia cream type ani boka chu chu I adang lamna a texture adang lamna ni ta chu hei kan hnoi dona in lo she thiam don thawa ka mang dona in she thiam thawanga hei hi dinglama ka hnoi ma sang Kamaya cho hian kan hnoi shi nge I adang lamna in sia theinan he a texture po hi mo atui ri lu tuk lo en ro he a falen a far thei sunscreen far thei atui ri lu tuka he lampang hi ka blending ane kan wai ma sa ang chan chu aluang lek lek thei a em kan ti lang nai do nge hey in huang hian mo he a in blending chung chung a he chu mana nu hang tu ke ma po hian ka du to pa ha a zo deu ni chu voi som vel noi wala a in blending der an voi som in noi na le la chu mo ti kha ne he white ka som me lo bok ta a mom lo lu tu ka chuan tlam po hi kan noi ve le thunga nga mai chu tilang nal to pa thunga na nge I peer block hian in mo dot sei lo chuan mi tilang glow ba ka mi tilang pot deuh te lawang hian mai chu tilang nal to ka tia ke ma chuan ma se oily skin over ta na kha chuan dot en ki man no min ti zon kha ne he poi en blend in har lu tuk big lawa ti kha ni mai ta a difference in share thiam ka reng he champang chu ni deuh top ta champang chu tlemin kalan dan he ti lan po hian in tampang chu a eng de ubi tiro in sha thiam ka ring kha ni sunscreen kha ka mang do na voinan pani in ka man cho de cha mai don ni I kan la kal ko na sa don sia waterfalls ta kan don na poi mo to waterfall ka mo chuanin a the chuan adang po kan kal na te ron vlog sel ka tumanga du to phot me ngo Zing da soma de chep to kan in check out chep to a golf course lai chu tiang lai vel hin ya ko te chi tam khop mai
hat ani me ang chu o quotation tia thlenna tur riana tur hat hi mo somthum room somthum oma lokhat chan tia kitla ki a view na achkha khian cafeteria oma asa chakhop maya tenzol chu tuna hianin a ka fangkwal vela anuam khop mai zin thoven po ani phachi alonga aizola changphei chon ti mayang hey va in relax nante rilu vati thoven nante a travel riau in kashia oh cafeteria ka soi tu ka theng he lunch ka ti chon breakfast cafeteria breakfast ei turin kan kal me kani anuam khop mai golf course po azau cha kan khel man ta chia lo ka le huna khela kan khek ta ni breakfast in la an la pe chi alowa cái là cho về đâu hết rồi cái này tôi lâu thêm chia cái đó thì lòng giỏi ăn breakfast cái gì nè chicken paratha nè coffee we don't cup nè van tong kho thla kan thleng chi enango anuam khop mai ta han kan lon step a hian kan lon chhawanga ta kan lon chhawanga khu van tong kho thla ate khop mai hotel tao này tuy tầm bắc lầu trai lai nè tuy tầm bắc lầu đâu bùi bắc lầu khúc mày dục chụp tha cái dục chèn chút sao cũng mong người khóc mày thì lai anh người lai dục chèn chút sao cũng tông khổ tháo trong gần hồ mét next cái gì lại công hi ăn sạch tận lại rem khóc về rồi anh bro hết là cần mà tôi đã đọc trả khi vô cả tất cả đi tất但必须是我们做个公共补贴的话，就那现跟嘛，手机这个啥的方面，酷的那些我们都那个的。他妈还有这。
adil pui kan thleng le to a adila hian rinine grass a to na sang reng khop mai adil pui ta ka sot lai jok sorry sot lai chu la ni le lo Hey chu I te chin na I entrance a introduction dil pui introduction kaltan ve don ango Uai tu kan nam tuan uai thei reng a long tu tuan thei reng bok ani long chuang ang fang kan pan mek kan lu chep to tang du ni dang ra u tu ka la swai ni ta om da ti dang ra lu fang kan lu che si today sunscreen reapply ngay kan ding lok reapply to nga rin mo sunscreen reapply to nga rin dark so pa hi kha kai noi nun bero ne dark so pa hi so pa hi dark hi duwa kai reapply le ani chu bero na tuna hian mui fang kan lut le che thingpui kan in do na kan chol lok do na ni boro po dang deuh mui fang chu tle min a dang ai avot dewa khi tam boka